Deopani Forest Bid Office ekon bid atum pen puthot ke ongdung ke plak tang atheng pi kene pon thulong. Tata Sumo gari pen kiklo ajok inora bang pi apran kedam. Karbi Anglong along arlo alom kaike da thengpi kanghu kenep chimit medet ason. Karbi Anglong ara tum kaprek akam klem movedesi thengpi kanghu asai klem rong loma. Lason si kedam tang nifai hini buseka cheklo. Deopani Forest Bid Office ekon bid officer Rajesh Lekthi ahin penjalin ponsi kaike ason patrolling kedam bom ahut. Pini analo porphai krehini rachi tim apor malom arthak anam langpi biku ingki arong along pen narlong ke plak tang nepon long. Kaduk kawe pen bank precap mate 40 piece doji lapen bank so theng pi hithi along ador lake 20,000 doji pusi bid officer Rajesh Lekthi pen nang pachini dun lapen cherok tok arara tum chethan theng pi theng prang le awete arwe awe lasi japra langso sangti hidi rongagora alom aningkan wang ta lang kawe sok chu edun movedet titike athak anam langpi mate apar Deopani along kaike ta theng pi kanghu lap titia podloma puta cerok tok arat atum cethan angkrak pen birta longdun. Kedamtang nifai hini arni nijang Karbi Anglong ke parlo lakha sirkep amreng constituency arlo langsumi pi arong asor inut bang pi kadom durong pi arta thongkera troksi amithang agari pen padap ada porphai pho apor ahut khiruni an bang bomahut gari arlo pen klubhit karlitang kadom durong pi ahemasor Simeon Ingleng pen kapachini dun alang litum khirunia hithi Heng Han lo kachujor dunji aphansi methang agari Tata Sumo pen bang bom husi towar ebeng gari arlo pen klub hitlo lapen keso akhir kang tang o ajok tong sekot pen alang hem asor karlitang kadom durong pi aphan jirikindeng hospital along an chiponlo bonta seka chelang ason kawe dowai ka dure kawe ajok Khiruni model hospital along an chewanlo bonta keso akhir kang tang o ajok alangli bang so pirthe pen cheu tanglo Karlitang kadom durang pi kapamote kang alang licor Simeon Ingleng lapen alang li somar bang hini puta herangkia tumaphan pachini pon. Bagi orang yang belum apa ini tumita pini lah Khiruni ya bicara long lo kacuya dohan kacu Georgia pan sini tum cicik lo lapen bangsa para hutane ini tum kidam bang ini sini tum dam lo lapen uthada bang ke dambom aku neli metang ta cicini ne dat lo alang li ga kisi dukok lasi amat men se hap cik pak mas alang li bang ke kari along ke klub lo Asal gari apis aset kajet hap ma. Alang li bang gas ang bang sila din sila hap Kopi gari lo. Tata Sumo Amen kopi lo. AC plus Kali ala na kacuboy bang pu. kadom durong pi Arta kon bag dolo 27 years 27 years ne. Arong ke langsung mipi jirgende Ente nangli kuman lo. Nene sini joining lagi Simeon Ingleng. acor Chor Nangli hemasor lo gadi. Amen koson pa. kadom durong pi Kadom durung ke. Ante non nangli tum dak Khiruni hospital long. Sinangi thima hemas ki tagawan no. dapan ke bang foto bang le lang malah dapat kita nang tulisan mas arong Mane usopi arong achiboy bang dak Khiruni hospital lo. Elemen rising bilik ini hemke dipusido lase nun julake nili ongsa raki bisi acori glo alang litum pini Khiruni abajar phan latum luhan kachi ori phan latum rong long pangrum dam lo anke laso ajo sila tum dam lo pena bonelo man ningwe ke aladak han parke kai curi dam nang sila tum dam amat latum bangke
pala hem sor bangke ang bonga sita long sigangni aprang cekap dun tetel amala ang bonga sit kangni ko bang pala ang hapang cengkir kami me masih pala turning long tang ho mala dakkan bangai klupit lo ang hap ceng tuak masih klupit masih la bangai cewai jul la son si nilitum dake kadu kita haki sebut long lo dulu la soteng lo la sa sumarta biek hak lang inut ke ningkanis ningkani thom inut ke ningkan clean phone sidula inut la bangke inut akleng ban kan pho sidu ilang bon arong le kunan lo jiringen teng langsung pi katuli karong nte la bang suku thi hem suku thi ma da kheruni hospital long ini ke hala dakkan ke wan hot ke thithalang jirken teng hospital long pon lo hala dakke un elo ko lam lo mas ada ban transfer wan lo dak kheruni long chi ponon ko lo kheruni long wan long ke dakke nangli une de lo lam bangke abinong bangke danangli ke thitang lo dak nanglu liang ko si thidot Tarik ke thomani busik achiklo Raja Pathar Magru Higher Secondary School along Angjok Musrong District Secretary lapen ke Apsu Bisu Bodo President lapen Kaduk Kawe Chelang Petpen All Bodo Student Union lapen ke All Tiwa Student Union lapen ke Adivasi Student Association Atum Chingrum Petpen Raja Pathar High School along Bordar Alam lapen Kaprek Kisung Alam Aputhak Pherang Kiamai Kangni Tangte alang tum kaningje pon alam the arjubon sina কথাৰ যিখন হাই স্কুল আছিলে সেই হাই স্কুলখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হ'বৰ কাৰণে যে উন্নতিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে ইয়াতে মানে ইণ্টাৰভিউ হৈছিলে আৰু সেই ইণ্টাৰভিউত নিৰ্বাচিত হৈছিলে সেই 23 তাৰিখে মানে তাৰ ৰিজাল্ট দিয়া হৈছিলে আৰু সেই ৰিজাল্টৰ পাছতে আমি তাত কিছু অনিয়ম হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু আজি আমি এই প্ৰেছ মিটখন দিয়াৰ উদ্দেশ্য আজি আমি তিনিটা সংগঠন অল বড়ো ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন আৰু অল তিৱা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন লগতে অল আছাম আদিবাসী ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েশ্যন আমি একেলগ হৈ পেলাই ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ প্ৰতিবাদ এটা কাৰণে আমি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ইয়াৰ কাৰণ হ'ল যিখিনি তেওঁলোকে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া কৰিলে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত আমি বহুতো অনিয়ম আৰু অনীতি হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আৰু সেইকাৰণে আজি আমি এই প্ৰেছ মিটখন আমি আজি পাতিবলগীয়া হৈছে আৰু সেই অনিয়মখিনিৰ মাজত আছে তাৰে দুটামান কথা কৈ দিওঁ আপোনালোকক প্ৰথমটো হৈছে কি বিদ্যালয়ৰ যিগৰাকী প্ৰধান শিক্ষক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে কোনো যোগ্যতা থকা মানে কোনো স্থানীয় প্ৰাৰ্থীক কোনো বুলি ক'লে ভুল হ'ব যিসকল লোকে যোগ্যতা অনুযায়ী যিসকল লোকে পাব লাগিছিলে তেওঁলোকক মানে চিলেকশ্যন কৰা নহ'ল তেওঁলোক নমছ থকাৰ পাছতো তেওঁলোকক মানে চিলেকশ্যন কৰা নহ'ল আৰু দ্বিতীয়তে কথা হ'ল আৰু যিসকল বিদ্যালয়ৰ মেনেজিং কমিটিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা সদস্যসকলৰ লগত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বিষয়ে একো কথা আলোচনা নকৰিলে বুলিও আমাক মানে জনাইছে তেওঁলোকে তো এনেধৰণৰ কিছুমান ইয়াত অনীতি অনিয়ম চলিছে আৰু সেই বিপক্ষে আজি আমি মাতিবৰ কাৰণে তিনিটা সংগঠন আজি আমি ওলাই আহিছোঁ এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত আমি এনেধৰণৰ অনিয়ম হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে নমছৰ বাহিৰত থকা আৰু অস্থানীয় নিজৰ ঘৰৰে নিজৰ পৰিয়ালৰে একেটা বাপেকৰে দুজন পুতেকক ইয়াত নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে আৰু যিটো আমি সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰোধিতা কৰিছোঁ ইয়াত স্থানীয় যোগ্য প্ৰাৰ্থী থকাৰ পৰিৱৰ্তেও তেওঁ নিজৰ মতালিৰে কি কৰিলে নিজৰ ঘৰৰ পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক হিচাপে নিজৰ ঘৰৰ দুজন মানুহক তেওঁ ইয়াত পৰীক্ষাত নিযুক্তি প্ৰদান কৰিলে এইটো আমি সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে অনিয়ম হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ গতিকে আমাৰ দাবী আমাৰ এই তিনিটা সংগঠনৰে দাবী যে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো আমি পুনৰ হোৱাটো বিচাৰিছোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ নিকা পদ্ধতিৰে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো আমি হোৱাটো বিচাৰিছোঁ আৰু পইণ্টটো ক'ব গ'লে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আমি ক'বলৈ গৈছোঁ কাৰণ প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে যিখিনি নিজৰ মতালিৰে নিজৰ নিজস্বতাৰে চিলেকশ্যন
kedam tang tarik ke thom ani doar bogori press club maipu bida sing ingleng la pen kongchun bang rajas teron pen japon si pherang ke doan chingrum si non ke bang ji pen apen ke koson si pherang ke atum ke klem kedam nang ji mapu bang so pu thak chingwai pon la pen pherang ke atum jeseme doar bogori angkang ke duk kisung ke doan atuma phanta un an pen ke kerap pachito dunji aphansi chingwai pon athema doar bogori angkang along ong dung adim ke karbiang long along towar mekelele adim dopik lahai ke si pen ke thekdam long lepin adim sitame press media pen pache thang ponji aphansi bori ponpo la pen ke kopine rat akisong do sitame doar bogori press club aphan nang dilta lipute nilitum nang humri ikpo puta rat aphan pachini la pen ke si pen aron ateng pen kipi pe pen kiklem kedam adim an sitame nilitum un an ke rat ahung jai along ke paklangji aphan bori po la pen doar bogori press club along kedo pherang ke an aphan sitame rat atum nang chingki nang chethan lipute ajata ki songta cherap dun nang po pusi mai phu kongchun bang pen pachini pon news report public tv Karbi Anglong ita mai lo ni tum kachirai panalam the ladak non magani tum sami si jasime ni tum chiparai pan lo naga chiparai pan bangke lo en order hi nan thu no sitami ni tum jasime la dolar bagri angkang arada tum phanan dali angko ni tum tami chirai kon din ji phani tum pini dak mai lo ni tum chingki chingwai ate pano asanta khaksi ladak dolar bagri lo bangke jasime ta ni tum dake golaga district pen chikai no da posi ladak club pustami ni tum isi ini tembang kasih tak bangga lasan do bismillah Fena district media tembang do bismillah Fena media tembang bagla kalau dengar mata bag dua bagui lang wang po tinangan news lasan ko kan po lasan ladak amini tembang ta pinang tham ke kasih sak la presenta boko kiti nasi lahai lang ni tum non la cingki cingwai kan po lapen ni tum ahin pan ni ke hangba mate ni tum ini ka cingki cingwai kan lang bangke lasan ho bismillah bag dua bagui lang bangke ni tum la club yang dong jurisdiction cibikok po posini tum dong ciparai pon lo lasan tak thangsi ladak ni tum dak bangke dolamara pon bangke bokhati bokhalo lasan tak taksi ohara na thu bangke kabianga fesklapen di bokhalo lasan tak taksi daitha na thu bangke nimalegar fesklapen chiti bokhalo la sehala to fesklapen pensa mini pen chiti chinga to un bangke mithang jurisdiction nang chido er nang tu alam thini pen chiti chinga kon to la se chiti chinga ya teng pen ni tum non bilang ani pen ana bangke ini tum same mithang club yang dong tu jurisdiction chido et po posini penuhin penabat aku chido et nang po posini penuhin penabat ini yang dong cingki cingwai tapet kalau lang taplan tham lasan ni hanan ni tempili dasimer ka cingwai komke lasan ka sini lihin pen isi ka chudo dang thu kang pinga bang kelalo dasimer dak ini dua bayu first club along kicari pon mai pula bang di kasing ingleng iglo lapen secretary bang kelate ini penakote secretary registeran hana la selang pun bahini ka cita dupen pini nutun ala pesan nang kitang rupen la pesan ka cingki cingwai kontek lapen media putha pesan si kleng kita nang la punon la so petheng bang media wa hana la media wa ong bang itu pesan si kleng kita bun thek nang na asi petheng lang pesan si itu kidu bunai ma la pro putha itu product nang tham pon thek pot lapen ame pin alang ka itu correspondent tum answer me pini la bang so itu pini tingalong kirang kana cita nang thek pot ni hin tani aklang pen suri akadang pagi lo kasinang kita bilang ani asal merasan tak ni pun cingki cingwai lang dia je pangkami anam lah jadi ni hang sini dalam angsi itu cik lah